tuni KUKI news vajo se na bon chawin lem nei win tuni 27 August 2025 ni a jong igam sungwa thilso hole igam sungwa het dinga poimo a press release hungki bol ho aban banin hin saiki no hitin igam sungwa thilso ho hi lungkim na be se ampo in ahin la news ho hi henlang igam sung thil dan ho hi ivet na hi le tu a hi chamna lang ahung nai deu tai hi chi chunga jong hi press release hi henlang igam sung boy na ho hi media a kona nga sata a hi anaki the in hi chi chunga hi mi tampin KUKI cha te thip mo a hi lo na ho a hi lo la KUKI cha te thip mo ze a gal ana a hi lo dan ho hi HOITAH a hin he chin ta ve ti ho jong hi mo a hin ki pa umin aban le hi chi tu ni hin ho lim na diu hi a hi le UNC le Government of India ki ho na chungchang ho jong hin seu hi tin mei te ho hin infal khopi a jong hi ki phin na nasata nevin hi ta chu ipp ham tam pi ho jong hi asu sewi ti ho jong hi mo a hin la hi chewa hi thuma kai a hi lo le thamne la in koi ho hi midang thu seiding dana hong ki koi jong la sung langa hi atam jopi hi ei ho chungchang thu ho jong in je de wa hi ti pa hi ana veo hi tin aban bana in sei su de wa hi ama sapenin NUC ho chungchang ga LEUHEN Manipur gam sung hi ivet na hi le a cheng zo se boy hi tuai Manipur gam sung a cheng hi meitei KUKI naga a thuma hi boy hi tu le tuai naga hon jong ke ho ka boy po wi ti theilo hi ama ho jong ki go jing wai aji chu Manipur hi ki thuma ki so ki go ai hi chin dinga jong hi Government of India in jong na sata apan ala a hi hichiwa hi itiam khana tu le tu a hi pan kila hen lang hi le gampa ma ko na ei su boi theitam pi om hi ti ha het noi British khanglaya patna chu ei ho KUKI cha te jing jong hi gam thuma ki ho mai India Bangladesh Burma ki hom za a hin la hi chi chu I chen naw hi tu a hi country chom hi jong le aki the thang a hi po in hi chi bang ma a chu naga ho jong hi ta chu India le Burma in a hen ai hi chi lai ho jo se hi tu a hi naga mi ho hin a hi the ai le khana chen khom ding country khat sem ding ti ai to gon anei jing wa hin alang khat langa political talk nei wa lang khat langa FMR movement jong anei jing wa hi I ho lang se hi atam zo pi apoi mo na ho a hi lawai le mi nom ta kilam hla na ho FMR na ho jo se hi fencing ki bol chai hi tain tu a hi naga gam hung thung wa hi naga gam hin chai tiang ole mi zo gam hung thung kit de wa hi aban bana hung chalu a hi tu hi chi FMR na ding fencing ki bol na hi dei lo ji a chu UNC hon jong na sata do dal na an bol ba National Highway kha ding chung chang ho jong ana sei wa hi a hin la Indian government in tu lai ta hi boiding a phal point highway ho kha ding hi a phal point hi za a chu a hi the ya hi le UNC hon FMR na dei vai le hongovin ke ho te ipiham na point chu sei kho mo hi the ti a hi ana covid hi china dinga chu jan hilanga patna chu NUC leader mi som langa hoi anak chiwa Indian government kimu pi dinga hi anachi a hiven hi chi anachi na wa chu Indian government in jong 26 August 2025 a chu anakimu pi hi chi anakimu piu AK Misra hi het de wa hin KUKI cha ten jong tu a talks inei na wa alam kai a hin a hi le ipi bola AK Misra bo hi a koi hi jong le kikimu pi jing ham ti a hi le hi chi ga a het theine diwa AK Misra hi a hi le North East gam sunga hi Union Home Ministry Home Affair hi na tong ai MHA a hi thanei pen khat a hi North East a dinga hi
aban le ama hi boulder management jong hi leader khat a hi za chu ama to hin north east gam sunga tok nei ho hin ama to hin ki ho ji a hi ti hi I het thein dewa neu cha ek mistra chungchang iga sai be ke no hin tin chule naga leader hi chiwa FMR day ya fencing balding day lawa ki phin ho hi aga chi na wa hi AK Misra in anaki mu pi in hi chi anaki ho na wa hi a hi le naga leader ho hin seiding an he tapo viti a bullanga chu seiding zat zat ane wa hin la Indian government to aga ki mu phat no wa hi AK Misra hin ana pei chawai kin a thu chom chom ana sai pi a hi chi hi fencing a ki bol lo wai le security front a hi in smuggling atamin drugs ball atamin Burma akona drugs tampi hong lunin thal tampi hong lunin hi chi ho je a hi Manipur gam sungjong I chanham khana boy a hi in hi chi keu cha hi poin ami jeng jong hi illegal migrant jong atam tai hi za achu hi chi fencing hi gending kiti a hi in FMR su beiding kiti a hi poi ti langa hi ana sei pi a hi le enusio boy gamota a boy phat no wa chu tu a ho hin ipi sei ta bam tele naga leader so hin 27 ting le ka gam sungu sanapati gam sunga ganung che wingatin ke ho hong ke ho laki no wingatin meeting nei wingatin meeting ka nei zo ting le ke heto ki no hi ti a hi thu ana save ti hi mo a hi ni chi a hi Indian government na to hi tu a jong hi KUKI chate na sata ikine mo a hi e ho hin separate administration talk ki nei the yan lang lahong ki pan pei jeng ding ti ai hi chi government to talk hin nei ting la chon hinge munau te hi jong le phat hi lut ji ai tu a jong hi Indian government in naga leader ho hi agam sungowa apen wa cho ni som le ninga atep mo a hi lawai le ni thum atep mo wa hi chika a chu solution na hin po lo wa hi le blockade ka bol de economic blockade ka bol de highway ho ka kha de wa hi ti ho chan ge hi gi na bol ji wa hin atei de se wa hin a hin la table a hung to ting le official ta thu a hung ki sei ting le a point chana min a hin kap ting le government khat run country khat na vai hom khat ki ti chun hi chi area khat na vai hom ho cho atei de a pe the hi hi za cho tu chunga jong hi ta cho na bolin a hi le ama ho in saying a het lo par ba cho kinung lewing katin 27 August ting le hin ke hon meeting hin nei wing katin ki heto ki no hi de ti a hi ki ho na a hin chai ve next meeting a bolding a hi a hin koi do ven naga leader ho le Indian government ki ho na hi I macha adna chal ha thei ta poi ti chu het thim na diwa iga sei sau ja po hi in aban kit na hi a hi le meitei gam sunga hi na sata tu a hi meitei body ho hin ki phin na anei win adi se na PUCL ho report chungchanga hi na sata lung hango win hita chu PUCL ho report bol hi langkhat bo ve a thu sei a hi ve ti langa hi a hin sei wa hi tai aji chu EPG inam tele PUCL hon a sei na a jong chu thing ta a sei wa hi Manipur gam sunga boina ahung na hi arambai tengol le meitei lipun ho panla na ji a ama hon thal a hawa mi a thawa in a halwa numei chapang kichep na anei je wa hi chi to bangal hung so do hi chi wa a leader hi Biren Singh le sana jau ba in hi chi ho hi ama hon a hin simova hi ta chu gal hi na sata Hong Kong do ti a hi ana seyo a hin report hoita pes zathum walang a simova ta chu report api wa hi in hi je a chu tu a hi mi zo sin thudi pa chu a hin he no hi masanga ei ho internet zonga na umlo a hi lawai le media zong khuti ta anaki hat lo la ya chu meite ho hin APHAT chenga news a hi aza za da seva ama ho chu mi phalesele gal in nei masangu wapana national news nei jinga hi ta chu na so jingo a hi ja chu mi atam zo pin jong ama ho news chu anavet na wa hi le ama ho a zo hi bias a hi lam chu hellowa ama ho lungel bo
asayu chu koiman an het lawa ama ho news in asay say chu adi hama ti wa hin ahin la tu a PUCL hon report hoita ahin pi phanwa ahin het chi no ahi bowen ami pi ho jong hi ama wen brainwash a boloi chu ei ho brainwash ati sangwa ama hoi brainwash ke boloi ami pi ho jong hi news anavet sa jiu cha hile KUKI cha ten hi chi a bolwe KUKI cha te hi Burma a ko na hong hi ve hi ti khati ti ama ho thal gu jing jong hi asei do lo hi chu a hi wanga chu tu a hi izakai adi zo se pathin lung set na zala KUKI cha ten di lo na ho a hi lawai le KUKI cha te thudi ta adin dan ho hi kitchen ta hong pot he ta a color hi hoi ta hong pot phat na chu mi zo sen a hin oi mo wa hi le mei te ho hi tu ai ki chawa na sata ki phin na neiwa PUCL ho hi FIR bol khumding a hi lawai le legal action la na ding chungchang ho hi na sata in angai to vin ki phin na amuna he a to lo ya omovin a ki phin lo ya omovin hi ta chu sepei ho police ho center force hi han state force hi zong le hi chu ho to hin na sata kino to na aumi ti ho jong hi mu a hin hi chu keu chu hi lovin a CSO leader ho jing jong hin tu a hi na sata PUCL ho chunga hi action la na ding le hi chiwa report a bol hi ati poi ti hi approve theina dinga hi na sata ki phin na nei ding na sata a sai coding ti ho hi to go na ne u mun tina hi chi report hi adi lo hi ti hi phot chit na nei sa te ding a hi lo wa le ki phina hi chi report chu adi lo wa so sa te ding ti hi to gon anei vi ti a hi in kokomi ke wa hi point masanga pana na thip a hi tain ama hi gal boy la ya chu hi chi vo no jong he ana pang jing a hi na hin la hong thip nei hong short thim a hi tain tu a PUCL hon thudi a hin phone phat na hi ama jong a hong eu do ki ne ti an maheswar thonau jam ki te pa jong hong eu do ki na ama hi het thim deu khat chu gal hong ki boy ti la Manipur syllabus a jong KUKI cha te history su mang na ding to gon ne ya Manipur history a KUKI cha te min jaw na zo si su mang na dinga to gon ne ya lekha bu atha a publish hin bol gupa ichi thonau jam cha hi ti pa hi het thim na de ba ga se wa hin tu le tu a mei te hon jong CSO leader hoi pang khomwa na sata a hi chi report hi adi lo hi tin a vet sa thaina dinga hi pan alajing of ti jong hi mo a hi in hi chi chung changa hi masanga jong kana sei ta in PUCL hoi itosot no nga ye kati a jong chu kana sei hin hi chi chu mi khan khanin in a he thiem powin ama ho chu gapan pi ding ama ho chu ke ho jong ka zaw vi ti a ga zaw ding ti na a hi point ama ho report pi hi chi hi adi a hi ti a sei ding chule tu le tu a hi chi mei te hon adi lo a hi ti a approve na dinga ki phin na za chom a bol bang wa hi ei hon jong Biren Singh audio leak pa chu na sata a tu a ama hon hi chilanga dive ki phin na sata a bol pa ei hon jong divert e bol wa Biren Singh audio tape pen chu tu ni chan ge ya Supreme Court en atan hla lowa APHAT atep chon jeng pa hi ei hon jong na sata ki phin na inei de we tu ni a hi chi audio tape ho bang hi KUKI cha te thu sei na khat hi han lang hela mai te ho I chan ge a ki phin de we ta tu ni a jong ka ve leu chan PUCL ho hi mei te jong hello KUKI jong hello ama hi third party a hi wanga chu min thudi chu ipiham hi chi mei te le KUKI ka thudi chu ipiham te a hola a bol hi a bol ai le third party na sanin jong hi ta chu thudi a sei na chunga ama hon adi poi ati te wa ki phin the wa le tu nia ei ho ei that chimit dinga to gon ne ya pang a leader state khat na dinga CM khanen hi chi to banga thu asei na ho
hi chi na sa lova Supreme Court nen abana extendable jing pa na chunga e hon action ila lo kipin na ibolo pressure ibolo pa wang hi po na daw me ti hi ka sei do no men hi aban le hi chi PUCL chung changa hi ko hur hon jong ki pa thu ho a hi lo vai le hi chi adi a hi third party in asai hi adi a hi in a hi the ya hi le tu a PUCL hon jong KUKI le meitei cheng khom thei a hi ta poi ti a HOITAH asai report a bol a hi ta in hi chi hi state sponsor ethnic cleansing a hi ti a HOITAH phon do a hi ta hi ja chu KUKI ho ka ki vai po na ding ningai to pi vin ti a jong hi ki pa thu sei comment thu phon ho jong a hin nei vi ti ho jong hi mu a hin ama sa chu ke jet si hon jong ana sei saw a hi ta in tu a jong hi ko hura ko na jong hi mu a hi ki ni ti a hin aban le tu ni ti LEUHEN a det wang hi 27 hong hi ding a hi tain hi jong le 26 jana ki sem a hi in meeting ki nei ja chu phat ane ki nei po in phat ki nei hi jong le mi tam pin inga lel deu I het nom deu ka ta san ja chu hi che ho jong hi KUKI cha ten I het no nga ya hi tu ni a I boy now I ha sat na ho hi I het lo wa I pan la ding dan ho I het lo wai le hla sap theina thasit theina tampi a hi je a chu I thasit lo deu ina to pau hi ama chal jinge ti hi I het thim na diwa hung ki sai ji a hi in aban le hi chiwa hi KUKI Chief Association Manipur hon jong ki pa thu asai na ho a hin ta do ki na win appreciation note a hin bol win ni chiwa ama hon asai u chu a hi le mei te hon tribal quota kila na dinga to gon a hin neiwa ama ho tribara a hin lut gon o ST a hin kila got na chung changowa pan anala a anadodala thudi ta pan anala senior advocate Colin chunga ki pa thu akisei ti a jong chu ama hon thu a hin phon ho jong hi chiwa hi mu a hi in hi chi to banga hi igam ina ma dinga pan la ho jong hi ei hon acknowledgement I bolunga hi ti chu ki pa thu I se unga hi ama ho hi nung het sa nga hi I ki pa dan thu ho a hi lawai le ei INAM igama dinga pan a hin la na chunga hi ama ho jong til khaw na ko ma a hi lo le ama hon jong ma bana pan a hin la be thein diwa chu hi chi to bang thil ho hi I bol jing angai ti chu iga sei be ke no hin tin KUKI Chief Association Manipur ho chunga jong ki pa thu avela iga sei be ke no hin tin aban le hi chi Thadou in P Manipur ki ti hon thu so a hin bol now 25 August 2025 ma hi chi jan hi video a jong chu in a sei ta win aman a hi chi wa TIM hon a sei na wa chu a hi le point ni an a sei win a point khat na chu a hi le Shillong Meghalaya khopi sunga hi Thadou in P a ki phu do tai ti a hi in aban le Thadou in P Meghalaya ki phu do tai ti hi a hi in abana a point ni na chu a hi le Thadou Christian Church jong a ki phu do tai Shillong khopi sunga ti a hi ana sei a hi hi chi chung changa hi Shillong Meghalaya khopi sunga cheng ho Emergency General Assembly anaki kovin hi chi ahin ko na wa hi KWS in KSO hi in a hi lawaile KUKI in P a hi in hi zo si joint meeting ananei khom wa emergency meeting hi tu ni ha itikit noven 26 jan pungsagi donachu meeting anakovin hi chi wa mi pi hung ki khom ho zo se hin alungel ho jong ana sei win chule hi chi Shillong Meghalaya gam sunga hi chi to bang Thadou in P Meghalaya a hi lo le Shillong ki phu ho hi koi ham a leader hi chi ho jong hi ana ki holin koima amudo zo po win nga alam kai ama hon thu so a bol na wa hi amin ho jong a koi win pu ti Thadou ti a hin ama hi elected a hi tai ama hi
Christian worship langa leader hiding aban le Thadou in Meghalaya ti na ahi leader chu pu helun Thadou ti ho hi elected ahi tai ti a jong hi ana phone do wa hin ahin la hi chu ho hi hol chil na anakinein koima mu do ahi po in hi chi thulam leng to bang ahi in hi za chu I macha hi chi ahung kon do na umlo baseless thu ki mo sei ahi bo wi ti pa hi mu chin ahi in ahin la hi chi joint general assembly a kona meeting a hi I to bang thulu na ahin nevam press release ahin bol deu ham ti ho hi ananga akit no hitin I to bang thulu na nevam ti chu I het theina dewa ananga akit no hitin ahin la tu ni la meeting a wang chu hoita ki hol chu ahile hichi KSO KWS aban le KUKI in P ahin Meghalaya gam sunga kilol khomna hichi to bang ki phudo na I macha ompoi a leader amin sei ho jong hi koi macha ki mo poi ti pa wang chu tu ni la meeting a chu mu do a hi ti chu het theine dewa in se wain mi tampin hichi to bang emergency kineya meeting kineya a hi le ipi a se ham I to bang na to ane yu ham ti pa chu ilung the diu ka ta san ja chu neu cha in phon do hin tin chule Sadar Hills Chief Association SAHILCA akona thu phon ga vekil LEUHEN masanga patna anaki seijing hong lung ding 27 August 2025 tuni ho ti ding a hitain tuni ho a jong hi 12 PM ting lehin SAHILCA office kangui muna hi masanga ko tu leader dinga reformation building ti ahin ti chu ko tu leader ho hi atha lending masanga banga ko tu ahung hat kit theine dinga chu leader tha lengoi ti reformation bol hi ti a chu thupi na anane wa meeting anane zo a hi tain hi chiwa lamkai ki leng do ho zo se hi o taking le kipa pi vetsa na a SAHILCA in program neiding aki go in hichichu jing tunin ni kho 12 nun ting lehin neiding a hin mi pi zo se hung khoma hung zaw so ke ding in jong tip na a hin bol ve ti hi iga he theine dewa in se wa hin lam kai tha ki leng do ho chu koi ham koi in ot taking anei deu ham ti chu jing lang jong le update hin bol kit now hitin aban kit na chu a hi le SAHILCA ho ma man hichi ichen khom piu I gam sungu ba KUKI chate gam sunga cheng Nepali phabep a hin hichi hon jong masanga chu meitei hon anati luwa KUKI gam sung su min se na dingle su boy na dinga hi melong hon jong I chanam khana thu a hin nei ki no hin hiza a chu tu chunga SAHILCA hon pan a hin lawin a hi thei le ichen khom piu ho to hin thakhat lung khat na pan akila khoma kilung to ta chen khoma I bol khom ding ki to ta ki ho to jing ding ti hi lungput ne ya chu iso piu Nepali ho jong hi ana kovin CSO leader ho hi ana ki mu pi win hi ta chu to khom na ana nei win lunggel sei khom na ho jong ana nei win ki ho lim na ho ana nei win Sadar Hills gam sunga cheng Nepali ho zo se to hin tu a pana hi thakhat le lung khat na to zo si chen khom pi ho ta hin kilung to ta na to khom ding ti hi sei khom na anane win kilung to ta in thil izakai ki sei zo se hi kinop to na anane ta ve ti zong chu nika het theine dewa Sadar Hills kam sunga SAHILCA hon ichen khom pi Nepali ho to ki to ta ki boi lo hela chen khom theine dinga jong hi to gon anane vi ti chu report in pi theu hin tin abana hi KUKI student organization asama kona thupon ahung ki mokinin hichiwa thupon ahin bol naw hi ahile KSO Assam executive meeting nisim somle gup July 2025 kilolna number 2 dungzuya KSO Assam le aba kai KSO zo se hi inaki khai khom now KSO General Headquarter akona
haina lekha anakipin chubana half long copy muna nisim somni 2025 August nin headquarter general headquarter lamkai chengto ki ho khom na anakinei jin tu a kona Assam copy Assam Hope Sung KSO umzo se hi KSO Assam thunei na le mopo na noya umdin uh, umdi ahi tai ti ahi in abana cho Assam Hope Sunga KSO zo se ki khaina chu KSO Assam hiding ahi tan amasa a KSO headquarter a ki khainau le imopo nau zo se hi tu a kona khat vei dinga ben ahitai ki kha ahitai KSO Assam in ba kai city le district branch KSO zo se secretary evet tup ding ahitai ti ahi in tu ahi district sunga hi hen city sunga hi hen Assam sunga KSO zo se hi KSO Assamin abona avet golding ti ahitain aji chu Manipur gam sunga jong KSO general headquarter Assam sunga jong KSO general headquarter election boy ahin I general headquarter chu Manipur hin tin tu Assam sunga chu ahile KSO Assam hiding KSO Assam chu a leader hiding aban le KSO Assam noya chu district hian city sunga hi jong le hi chi ho zo se chu KSO Assam noya chu ki khai khom ding ahi tai ti chu KSO general headquarter lamkai ho to ke ho la na anang ki nei tai ti chu thu phone ahin bol wa hi ti chu het theine dewa KSO Assama kona thu phone hung ki sei do ho in sim do hin tin aban kin ahi KUKI in pi Assam ho ahi kit tai KUKI in pi Assama kona lekha ki mudung zuya chu ahile ama ho hin asai na wa chu 19 August 2025 ni a 8:30 don vela mei thal choi ho mel het lo hon mini anakai mangovin hichiwa mini anakai mang ho anapui mang ho chu ahile pa zo sang khum marle upa lalrin moi mar amani hi dan kalwala chona anamat jiwa chu hichi deilo vet sa na thal choi mel het lo ho hi dan kalwala chon a hi viti vet sa na chu 27 August 2025 pungsom la khat ding le hin pungsom la khat na pa na pungsom le ni le ke chan hi ki zot na peace rally ana ding a hi in hi chiwa jong hi KSO KIA KWA I bon chawa a hi thei chana pan ila deu atam thei pe na pan ila deu hi ti a jong hi ama in he sa na a hin bolvin hi chi really a hi atam thei pen chi ding in jong he sa na a hin bolvin hi to bang a ki bol na hi deimo phone do na a KIA KWA KSO mina press release so ding ti jong hi ama hon to gon ananevin chule asei be kit na wa cho a hi le koi to bang I chen na to kinai na a hi ei ho jong I zau so ke de wa hi ti a hin a ji chu mun khat si a really bowling a go no hi point mun tam pi a hi really a ball go no hi za chu ei ma chen na to kinai nei na a hi zau so ke ding to sot so ke ding ti a hi lalkam heng na kiti general secretary KUKI in pi Assama kona hiat sa na ahong ki bole ti chu in pondo kirwa hi abana UK ne a kona thu lekha ki mu chu ahile UKNA min mangcha thu so bol ho ki phong dia gi na le nam mi te hiat sa na ti ahi in hi chewa hi UKNA ho hi tu lai hi
mi pi hon ito sot pen le ikine pi pen khat nu a hi azi chu ama ho hin igam inam adinga thil poimo ho a hi lo le inam su seding thei ho hi venga thu su bol jiu a hi letterhead ho mangcha a hi thu a hin so jiu a hi in a hin la hi chi letterhead ho hi mi khen khanin adi lo ta namanga ama ho mina hi thuza chom chom ana so ji ji wa chu ama hon ti leuhen uk ne hon tu chunga hi chi to banga hi koi to bang hi chi UKN min manga thu phong bol ho hi gi na aki bolin chule nammi ten jong I het diwa hi chi thu hi hung ki phong hi ti a hi in a seina wa chu a hi le nammi te hi nga a chom lam ta het sa le tip na kinai nom chu UKN mina letterhead ti lova thu so zat le nam thu ki so do thu a organization in het pi na akinei pun aso do akichim ho agang thei pe na ki phong dia het sa hi ti hi a hi in azi chu mi khanin igam inam ngai lu na zala pan ahin la a hi le mi khen khanin hi chi chu a hi lo lang tai na man kit no wa social media zat na hi ama ho min mang cha chu thu in a soji pau hi I phat lo naw a hi in tuni a jong chu kana sein meitei gam sunga hi president rule a hi in ei ho gam sunga hi press release rule a hi tu lai ta ai koi a hi ki hello organization tampi ki phu koi a hi ki hello press release tampi pi hung ki bol chi hi che ho jong hi ei ho I hla sap na ta khan wa hi ti jong hi ka sei do no min ama hon a sei be na wa chu organization in nampi movement ti lo khat le khat kitu mona tribe thu ho hi hen adang dang thu pi lo boina ding ho aki boy pi pon cham hlat na imu ka wa ki khen na dia a hlai le ho zo dei sa lo na kinei zo a hi ti hi a hin sei kit lovin ti chu igam inam movement ti lawa hi kei hon thu so kanei ngai po win hita thu poi mo lo khat la khat a hi lo le tribe khat ki ka thu sei ho hi kei hon I macha kanei po we aji chu hi chi ho hi poi mo ki sapoi ti chu ama hon a hin phon a hi in aban kit na chu hi chi ji chun nammi ten thu pi alo thei lo press release ki bol ho hi letterhead ki mangcha ji a hi ti nei het pi diva team hi vi ti a jong hi a hin se win avela hi tabang ki chim hon agang anga divin gi na sang pen kinei a hi ti hi a hi in a hi the ya hi le tukal igam inama dinga pan la ho ho nam sung hi aboi na khat chu a hi le igam inama dinga pan hin la ho cha hi ki sei sia ki su min se ko te ji I macha sei lu hi la igam inam pu na jong nei lo igam inam adinga atha jong jengam lo hoi ki dem thei lo ai ki dem ngai lo ai a hin la igam inama dinga pan la anei ago hin to do atha azung hin to do pan la ho zo hi isu niem go no ba isu min set go te ji pau jong hi ngai the ai le ku ki cha ten inga de wai hi chi hi ei ho inam sung hla sap na khat jong hi ti chu a chaina iga sei the win tin hi chi chan chu tu ni ku ki news mang cha a nge holim na in nei thein ho le hil chet na in bol thein ho hi chi chan chu hin tin he thim so ke deu ka ta sanin tu ni ku ki news hin ve a hin ngai hla zo se na chung chi win ka ki pa in a bon cha win pathin in phat thei na bo ching taw hen